Arratsaldeon berriz ere, oraingoan Arantzi Barro daukagu gurekin, etxenetako kolaboratzailea, eta azkenaldiko estreinaldiei buruz eta beste hainbat kontuei buruz egitera dator. Kaixo, zer moduz? Ondo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Uda eta oporrak eta, bukatu dira. Baina, bueno, zinerako garai honean, hasi gara sartzen. Ze udazkena etortzen denean, ematen du pelikula beste etortzen direla, eta udazkenatan eguan normalan izaten dira jaialdi eskoko gainera. Gainera, bai. Eta orduan, lehen hasiko gara batez ere estreinaldiei buruz hitz egiten, aste bukaera honetako estreinaldiei buruz hitz egiten, eta lehenengoa da Sordo, deitzen dan filme bat. Alfonso Cortés Cabanillas espainiarra da filmea, eta agertzen dira Asier Etxeandia, Aitor Luna, euskaldun asko agertzen dira, Hugo Silva, Marian Álvarez, Imanol Arias. Dago komiki baten oinarritua, David Muñozen komiki baten oinarritua, eta dauka pixka bat western kolore puntua. Asier Etxeandia, antifrankista, maki eta frankistan arteko posgerrako hori, gerra, pixka bat agertzen da hor, eta ikusten da bat zelan, izenburuak esaten duen bezala, zelan protagonista gelditzen den gogorra. Orduan, gogorra gelditzen denean, zelan, pixka bat gehiago kostatzen zaion, konturatzea gertatzen diren gauzak, askotan. Gainera, pelikulan ikusten da asko soinuarekin jolasten, hori bat batean soinua dago, beste momentu batean soinua desagertzen da, zu egoteko bere protagonistaren barruan bezala, sentitzeko zerrez, eta askotan igual disparatzen, eskopetarekin disparatzen eta daude, baina bera, ezin du entzun, ikusi egin behar du, jakiteko zer gertatzen den, orduan, pixka bat, zailago, egiten zaio protagonistari, eta da, esaten den bezala, filme bat gogorra, oso gogorra, gai gogorra dauka, posgerrakoa, 1994an, eta orduan grabatu zuten Kantabrian, baina haranean suposatzen da dagoela grabatuta, nahiz eta Kantabrian grabatu. Badakizu beti zinean trampak asko egiten direla. Hau, Malagako jaialdiagatik gero hitz egingo dugu, batez ere gure jaialdi garrantzitsuenagatik hitz egingo dugu, baina Malagan egon zen filme hau. Da orduan nahi baduzue ikusiko dugu, trailerra, guazen ikustera ber. ¿Ves esta bala? Guárdala. Y la próxima vez que te encuentres con uno de nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo, no en la cabeza. Ahí está. Volemos esa mierda. ¡Quieto! ¡Baja del caballo! ¿Dónde están Sermorojas? ¿Qué se cree que estamos haciendo aquí? Cazar indios, sargento. He dicho que de mí depende. ¿A cuál de los dos va a fusilar? ¡Salvo! ¡No puedes escapar! ¡Te acabaré encontrando!
itxura, bueno, argazkia eta komikiaren esentzia ematen du pixka bat, daukala. Orduan, komikizaleak eta batez ere komiki ezagutzen dituztenak, ondo etorriko zaie ikustea pelikula hau, Sordo. Gero daukagu, joango gara Estatu Batuetara, eta gai bat oso ezberdina, ez daukaran zer ikusirik gerrakin, baina bai gogorra ere bai, deitzen da A 2 metros de ti. Estatu Batuetatik datorren hau pelikula Justin Baldoni zuzendariak egiten du, eta nerabe bi, 17 urteko nerabe bi, erakartzen dira, baina, klaro, gauza zer da, fibrosis kistika daukate, eta orduan kontu zebilu behar dira bakteriak eta beraien artean ez kutsatzeko. Orduan, imaginatu, arnaz trastorno genetiko hau eukita, ospitalean ezagutzen direnean bian arteko, erakartasun handi hori zelan poliki-poliki joaten den ikusten, gero eta gehiago, bera mutila gainera, oso ezberdinak dira, neska gehiago da maniatika, ordena, dana oso kontrolpean eduki behar du, eta mutila pixka bat azten da medikazioa eta esaten, janik ez du nahi hau, oso arriskuan dago, berizpadu egiten. Eta beraien arteko harremana beti 2 metro eduki behar dituzte. Eta nahi ikutu, nahi jakin, orduan hazen dira pixka bat, horre danak gainditzen eta bere bizitza arriskuan jartzen. Orduan iristen zait gai bat oso potentea, normalean erakartzen diren bi nerabe eta horrek asko gustatzen dira, baina kasu honetan dago kriston gatazka. Eta orduan iristen zait pelikula bat daukala elkarrizketak oso interesgarriak, sakonak, beraien arteko freskatasuna, kimika asko daukate, nahi baduzu guazen ikustera trailerra. Solo quería presentarme. Soy Will Newman. 2 metros de distancia en todo momento, ya conocéis las normas. Déjame adivinar, ¿eres el típico chico que ignora las normas para sentir que tiene el control? ¿He acertado? No vas mal. ¿Te parece guay? ¿Te lo parece a ti? Hola, mundo. Mi capacidad pulmonar ha bajado al 35%. Los que tenemos fibrosis quística no podemos acercarnos a menos de 2 metros porque podríamos acabar pillando las bacterias del otro. Nada nos salvará la vida, Estela. Respiramos aire prestado. No, me niego a pensar eso. ¿Puedo ver tu protocolo? ¿Qué es esto? No te aguanto. Vamos a tratarnos juntos para asegurarme de que lo estás cumpliendo. Siempre buscas la forma de pasar más tiempo conmigo, ¿verdad, Estela? No me digas que para un chico que te gusta, también tiene fibrosis quística. Me gusta verte así. ¿Verme cómo? Optimista. ¿Por qué no metí nada bonito? ¿Quién no espera vivir un romance en un hospital? Eres preciosa y valiente. Ojalá pudiera tocarte. No os acerquéis. Mínimo 2 metros, lo sé. Si coges su infección, ya puedes despedirte de tus pulmones nuevos. No somos chicos normales. No tenemos muchas oportunidades así. Llevo todo este tiempo viviendo para tratarme, en vez de tratarme para poder vivir, y quiero vivir. Yo solo quiero estar contigo. Y no puedo. Después de todo lo que la fibrosis quística me ha robado, ahora seré yo quien le robe algo. Medio metro. Medio metro más cerca. Ikusi duzun bezala, itxura ona dauka, ezta? Bai. Itxura ona dauka, eta nik uste dut gainera gaia, fibrosis kistikako gaixotasunari buruz eta jakiteko bai, ondo etorriko dela. Orduan, orain pasatuko gara dokumental batera. Dokumentala bai gustatzen zaigu, ezta? Bai, noski. Gainera hemen Nafarroan, jaialdi potentea daukagu dokumentalana. Orduan, hemen daukagu Haute retrato.
dokumentala Gaizka Urrestina. Bai. Eta, bueno, haute retrato esaten duen bezala, haute buruz da, ez? Pasan urtean, 2018an egin zuten kontzertua bere omenaldia, Animo Animal deitzen zana, eta orduan, hortik abiapuntu hartuta, ez? Kontzertu hortik, badoa dokumentala ikusten zerako polifazetikoa dan haute, ez? Ez bakarrik abesten eta kantak egiten baizik eta margolaria, ez? Zinegilea, poeta, hanbeste gauza, ez? Eta orduan, poliki-poliki, bango gara bera ezagutzen, eta dauka soinu banda oso ona, agertzen diren guztiak, kontzertuan Ana Belén, Jorge Rodríguez, Dani Martín, daude kantak inoiz entzun gabe hautenak, ez? Hauten kantak entzun da daukagu, baina beraien, ez? Ahotzean. Orduan, bueno, nik uste dut pelikula interesgarria dela, batez ere delako pertsona bat gauza asko egin duena, baina bebai guztago egin behar zaizu pixka bat, ez? Haute, ez? Politika kontuan bebai asko, ez? Beti egon da, ez? Hartuta mistikoa bebai, gauza asko dauka jenderi, ez? Erakusteko. Orduan daukagu aukera ikusteko dokumentala, ni dokumentala gustatzen zaizkit. Ezta? Asko ikasten da dokumentalakin eta batzuk segun ze gai, ez? Beti ez tira egiten dizu gehiago, ez haute daukan kanta adibidez akatzen dira Rosas en el mar, La belleza, Al alba, jende guztiak ezagutzen nuena, baina bueno, oso hitz beti sakonak edukitzen ditu honek, ez, kantetan. Guazen nahi baduzu ikustera, dokumental trailerra, ber? Muy buen dibujante, buenísimo. ¿Es un buenísimo pintor? Pintar para mí más que nada es una terapia. Ha sido un poeta absolutamente excepcional. La humanidad de nuevo se divide en dos bloques, en gente hija de puta y gente de puta madre. Hace cine además muy personal. Unas películas originalísimas y fantásticas. Quería dirigir cine de pequeño y siempre dije, bueno, no me quiero morir sin rodar un largometraje. Yo creo que es el que mejor canta de todos nosotros. Y es uno de esos artistas que es solamente artista, ¿no? Que no llegues a la hora. Si te dijera, amor mío, te temo a la madrugada. Eduardo es un seductor. Le nombraban el hombre más sexy del año. O entre los tres nos organizamos, si puede ser. Y aunque nunca llegue a ser Luis Eduardo como amante, lo que nos gusta a las mujeres de Eduardo es la sensibilidad, el arte y el sentido del humor, ¿no? Ha marcado mucho y ha marcado a la gente de su generación, a los que vinieron después y a los chiquilines, como yo les llamo, los que llegan ahora. Claro que sí. amar, prefiero amar. Nos sigue haciendo cada día mucha falta. Un acto público de amor, de respeto a un compañero, a un amigo y a un maestro. Bueno, eta orain, bai pasatuko gara pelikula bat, nik uste dut, Palestinatik ez direla heltzen pelikulak normalian, ez da? Gainera daukagun konfliktos, gatazka kriston, Israel eta Palestinan artekoarekin, dator pelikula bat hau benetan gertatutakoa, deitzen dena Los informes sobre Sara y Salem, ez? Eta, bueno, Moayad Alayan zuzendariak egin du. Benetan gertatutakoa da hau, gertatzen dena da Jerusalemeko mendebaldean Sara izeneko neska bat dago, judia kafetegi bat daukana, ezkonduta dago militar batekin, eta desleiala izaten da bere senarrari palestino batekin, ekialdean dagoen Jerusalem palestinar batekin, Salemekin, bai, eskonduta dagoena eta ume baten zain dagoena. Orduan,
Beraien artean, ukitzen duten kriston erakartasuna, desleialak izaten dira, eta hori tapatzeko erabiltzen dituzten trikimailuak eta gauzak, zarak, senarra, eukieran militarra, azten dira txarto pentsatzen, Salemegaitik, terrorismo puntuan dagoela, eta gauzak sartzen beste gatazka batean. Orduan, beraiek bere burua, joaten dira pixka bat, eskutatzen hori ez erakusteko, baina sartzen dira oraindik arazo handiagoan, Bai. Arazo handiagoan, ze hor sartzen da politika, sartzen da, terrorismo puntua, edo orduan Israeleko militarrak eta pentsatzen dute dagoela sartuta, zerbait nahi duela egin, eta esan behar dut egia, ez dut esan behar, bueno, hor dago pelikula, Nik uste dudala, Rotterdamen jaialdian egon zen, eta gaia iristen zait dela oso, Gordina. Gordina eta orain momentuan harrapatzekoa, ezta? Niri iristen zait jendeak ikusi beharko lukela, asko, hor Palestinako pelikula bat izan da gainera, batez ere. Palestinako pelikula izan da, guazen ikusten nahi baduzu trailera. أنا ما سويتش من اللي بيحكوا عنه. نוכל להיפגש הלילה? יש לי עוד משלוח לעשות הלילה. זה בבית לחם, מאחורי הגדר. בגדתי בדוד. זה בסדר, דברים קורים. כשהם קורים הם מזכירים לנו מה באמת חשוב, היחסים שלנו. זה היה בחור פלסטיני. اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المقرات إلى اجتياح قوات كبيرة من جيش الاحتلال في مدينتي بيت لحم ورام ليلة. ما יש לך גבר? ביסל! מסתבר שאחד האנשים שעצרנו עושה שליחויות לקפה שלך. احكي لي عن المرأة. أي مرة؟ اللي شغلت معكم. سليم؟ نקרא سليم? סלים. תזכרת اسمها هلا? פשוט בוא לא נעשה את זה יותר ממה שזה, אוקיי? שרה, זה רק דרינק. חיים לא כאלה מסובכים. هذا الشاب بيشتغل معنا. احنا طلبنا منه يجرها ويجيبها البيت لها. بيسان أنا آسف. على الخيانة ولا على الكذب؟ ست بسام؟ حسيتي معي إنه جوزك يشوف نسوان غيرك؟ If you want to clear your conscience, tell the truth. Bueno, ikusten duzun bezala, ematen du pixka bat beldurra, zer gertatzen dagoen hor. Baina posten naiz ekartzea Palestinatik pelikulak, bentsat pixka bat ikusteko bai honek beste ikuspuntu batetik, askotan jendeak hitz egiten du beti, ikuspuntu beti bardinetik ematen du. Eta bueno, hemen erromantze badago, desleialtasuna, baina gero ia sartzen gara beste gauzak, beste kontu batzutan bai, ikusteko. Eta orduan, orain guazen beste pelikula batera, Espainiarra bai, sordo bezala nahi dut esan, eta haute retrato bezala, Lituz deitzen dena. Orduan, Lituz, zuzendaria Dani de la Orden da, eta hemen aktore asko agertzen dira, Alex García, Belén Cuesta, Marta Nieto, Queen Gutiérrez, eta orduan, Queen Gutiérrezen pertsonaia, beran anaia hilda, bere burua hildu, eta lagunak hanbeste denporan ez dira batu, danak batzen dira, pixka bat hitz egiteko beraien artean, eta pixka bat harremana berreskuratzeko, Eta orduan, protagonista, korala da asko, danak daude batera denpora guztian, baina Queen Gutiérrez da anaia, hildanaren anaia, eta horrek dauka gutun bat,
bere anaiak idatzi zuena hil baino lehen. Eta bakoitzari zerbait esaten dio, ez? Eta bakoitza, eta irakurri egin behar du, eta gauza asko hor deskubritzen dira ez dakitenak, eta beraien arteko gauza gertatu direnak, umore baltza dauka. Umore baltza niri irizten zait oso fina eta oso ona, ezta? Hemen dago umore baltza, emozioak ezin aterata daude. Antzerki batean dago oinarrituta, Marta Butxakan antzerki batean, horregaitik lokalizazioa da denbora guztian, leku batean, danak batera, eta batez be da, elkarrizketa oso argiak eta interesgarria, ez akziozko pelikula bat, baizik eta, pixka bat buruari emateko, beraien arteko gauzak, saltza, zer agertzen diren hor beraien artean, eta gai bat zentrala, esaten dena hilketa bada, heriotza badago hor, beraien artean lagun bat, joan zaiena bere burua hil zuelako. Orduan, nahi baduzu guazen ikustera, trailerra? ¿Por qué no lo anulamos? Y más ahora. Pues porque hace tiempo que no nos vemos, Marcos, y nos vendrá bien a todos. Pepe, Hemos venido aquí a hablar de Litus, ¿no? Supuestamente. Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro. El día que Litus se suicidó. Venga. Estamos aquí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Marco. Te lo digo en latín, su es mi ex. ¿Puedo pasar? Está echándote yo aquí y fíjate. Escogí este momento, dejé las palabras, disculpa el silencio. Si tú quieres hablar algo con alguien, lo dices en persona. Marco, esa carta es para mí. ¡Marco! Podría haber sido un accidente, Tony. Una persona que está bien no hace lo que él hizo. Con toda naturalidad. No me pude despedir de ti. ¿Te hubiera gustado despedirte de Lito y si te hubieran dejado? Y desesperar. Y ahora está muerto. Y no sabemos cómo era, de verdad. Pues porque se repitan más momentos como este. Bueno, hor daukagu Litus, beste aukera bat. Eta orain, honek dira ongo aste bukaerako estreinaldiak, datorrenerako daukat aipatzeko bi, bat da Downton Abbey, jendeak ezagutzen du telesaiagaitik. Nik uste dut izan dela telesail bat, Estatu Batuetatik kanpo gehien eduki duen sariak. Emmy, Urrezko Globoak, beste eduki ditu. Eta oso ondo egon da. Orduan, pelikula egitea beti da pixka bat arriskutsua alde batetik, batez ere fan asko daukalako, Baina, bueno, Michael Engelrek honek saiatu da bertako aktore asko bentsat eramaten, Maggie Smith agertzen da bentsat, espada agertzen Maggie Smith ematen du ez dagoela, Da Crowley familiari buruz, aristokrata familia hau, Inglaterran, eta daude aktore barriak ere bai, Imelda Stanton dago barrio ere bai, eta orduan, Jorge Bosgarren erregearen gonbidapena daukate, orduan, beraien kreston saltza, danak zelan hasten diren hori prestatzen, eta bitartean pertsonai, jendeak ezagutzen duen pertsonai bakoitzaren kontuak, bitartean ikusten baten gara, jendeak ezagutzen duena Downton Abbey gainera, gustatuko zaio ze jarraitu, egiten du. 3 urte para zen, telesaila amaitu zen, 3 urte egon dira batu gabe elkarrez, eta batu dira hau pelikula egiteko, Downton Abbey. Goazen ikustera trailera, ikusiko duzue. ¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet. No me he cambiado. Solo debes quitarte el sombrero. Lo dices como si fuera fácil. Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre. El correo acaba de llegar, milord. ¡Cielos! ¿Qué ocurre? El rey y la reina se hospedarán aquí. ¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile y una cena? Me estoy mareando.
Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades. El mayordomo real es aterrador. Échense a un lado. Soy el chef de sus majestades. ¡Quiero aceite de oliva ya! Lo que quieres es un sopapo, ya. Necesito su ayuda, Carson. Estaré allí mañana mismo, milady. ¿Puedo ayudarla? Soy la doncella de Lady Bagshaw. Tengo que admitirlo, me gusta. Es una oportunista descarada. Por Dios, eso es absurdo. ¡Oh! No hay necesidad alguna de discutir. Yo nunca discuto, informo. ¿Nosotros no haremos nada? Exacto. No está bien que nos humillen así. Perdón. Queremos defender el honor de Downton. Deberíamos contraatacar. Esto es traición. Tengo la sensación de que puede verme por dentro. Estos últimos días me han hecho pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir adelante? Downton Abbey es el corazón de esta comunidad. Y ustedes hacen que siga latiendo. Ahí llegan. Señor Mosley. Majestades, bienvenidos a Downton Abbey. Oh, ¿puedo ayudarla? Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme. Bueno, erresuma batuetatik, ez? Hor daukagu Downton Abbey, eta estatu batuetatik Brad Pitt daukagu hemen, Ad Asha pelikularekin, espazioko filme bata, James Gray zuzendariarekin, Liv Tyler agertzen da, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, eta espazioari buruz da, ez? Baina gehiago da batez ere intimista puntua, bere evoluzioa ikusten da, zelan joaten den aldatzen, ze ezin du berak transmititu daukan barruan, ze bere aita joan zen espaziora eta ezen bueltatu. Da hori txikitatik dauka sartuta barruan. Naiz eta espazioari buruz hitz egin, gehiago da batez ere bere emozioai, bere pertsonalitatea eta bere zelan joaten den evoluzioa, ez? Hori ikusten dugu zelan, esaten diote misio bat daukala espaziora joateko, da zelan joaten den poliki-poliki zabaltzen, ez? Pixka bat. Orduan, da pelikula intimista eta hurrengorako jakiteko daukagula bai hau aukera, oazen ikusiko duzue trailerra. ¿En qué piensas? Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe. Dio su vida en aras del conocimiento. Control, ¿habéis visto eso? Es una completa locura. Incendios por doquier, aviones que se estrellan. Lo llaman la oleada. Comandante, tenemos cierta información clasificada. Diga, ¿qué sabe usted del Proyecto Lima? Su objetivo era la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. La nave desapareció tras 16 años de misión. ¿Y quién era el comandante? Mi padre, señor. Puede que esto le cause cierta impresión. Su padre estaba experimentando con material de alto secreto que podría poner en peligro nuestro sistema solar y destruir toda forma de vida. Contamos con usted para que descubra qué está pasando. Me preocupas mucho. Te quiero. Vamos a comenzar su examen psicológico. Describa lo mejor que pueda su estado mental y emocional actual. Me siento bien, listo para dar lo mejor de mí en este trabajo. Mantengo mi firme compromiso de llevar a cabo esta misión hasta el final. Si fuera necesario, estoy dispuesto a destruir todo el proyecto. La Tierra confió en él. Ahora confío
confía en su destino. En mí. Tenemos un trabajo. ¿Estás preparado? Lo estoy. Bueno, eta orain, ja, astebukaera urrengorako pentsatuta daukagunak eta hitz egin behar dugu bai zinemaldia datorrela. Donostiko zinemaldia. Justo azten da irailako 20an eta bukatzen da irailako 28an. Da irailako 20tik 28ra horran beste pilo bat pelikula daude. Baina hemen edukiko dugu aukera ikusteko hor astean, zinemaldian izango den astean, edukiko dugu aukera 27an, astebukaera hortan, ikusteko 2 zinemaldian egongo direnak. Alde batetik daukagu Agur Etxebeste, jendeak ikusiko zuena Aupa Etxebeste, hemen gurekin daukagu lanean Amaia, Agur Etxebesten egon zena, Azer Altuna eta Telmo Esnalena, Ramon Agirre, Elena Irureta, Iban Garat, behaiek jarraitzen dute egoten, zuzendariak ere bardinak dira, eta ongoan emakumeak dauka indarrazko pelikulan, ze alkatea, osasunari buruz utzi egin behar du, ezin du alkatea izan herrian, Bergarako hor egon dira grabatzen, eta Elena Irureta epintzen da, alkate bezala, baina zelan eramaten duen gidoia esaten dute oso freskoa daukala. Ikuko dugu aukera zinemaldian ikusteko, bestelan, hemen astebukaeran ikusteko zineetan, eta orduan, zinemaldian hor egongo da, ni posten naiz hor. Gainera, Zinemira saria Txepelarari emango diote, eta hor epiniko dute Agur Etxebestez. Txepelaranik ezagutzen dut, ze nire ekoizlea izan zen nire lehenengoko film luzean, zigortzailea film luzean, eta posten naiz berari saria ematea, Zinemirakoa, ze pila bat pelikula egin ditu. Hemen Aupa Etxebeste bai, berak parte hartu izan zuen hasieran, Aupa Etxebestekin, eta hor Zinemiran saria ematen diotenean, Agur Etxebeste ikusteko aukera izango dute, eta gero guk, hemen zinean estrenatzen denean, guazen nahi baduzue trailerra ikustea. Zeratik ez emakume bat? Emakume bat? Bada, garaia, emakumea postu horietan egon gaitezen. Bai. Zein? Ni. Zu? Giroan ahaz egia zegok. Haiek tiro bota baino lehen kabian eskutatu beharko uke. Kabian? Alkatetza utzi behar dek. Eskerrik asko. Artzazu lasai, Maruja. Zuk ez ez egin behar. Hoi, ez da gure kompetentzia. Eta zein kompetentzia da ba? Martinera. Martin! Bai! Gauzak dauden bezala jarraitzea nahi diagun besterik ez. Zer nahi duzuk? Venezuela bezala bukatzea? Hemen ez gaitu inok ikusten maitea. Kendu arropa. Nek? Earki aldatu zen bizitzan patizio. Lehen emazta egiten zuena, guainik egin behar. Eta behar egiten ziena, Andreak? Zite zu hemen. Zurekin utzi behar ditut. Nerekin? Dios! Ea noiz ikasten dezuen gizonek, emakumeen erabakinak errespetatzen. Patricio Zuetzea inor. Maria Luisa dalkate. Ez ditula berriz ikusi nahi. Putakume horiek. Agur, Etxebeste. Zer gertatzea! Hemendik aurrea. Gauzak nire modura ingoia. Barregarria ematen du, ez? Entzat barre egiteko, ez? Euskeraz egin den pelikula jende gehienetako bat da, gero handian bebai jende asko joan da ikustera, baina Aupa Etxebeste eukizuen kriston arrakazta, euskerazko pelikula batean. Eta gero bebai zinemaldian eukiko dugu aukera ikusteko Alejandro Amenabarren azkenean beste denpora egon da pelikula bat egin gabe, eta aukera eukiko dugu ikusteko Mientras dure la guerra,
Eta pixka bat, jende asko hasi da esaten, pixka bat sartu dela politika kontuan, eta bueno, hasi dira esaten, gorria dela, ez dakize, bueno, dakizu ez, pixka bat jende azten daulako gauza esaten, hori bai eukiko dugun aukera ikusteko hemen astebukaeran, 27ko astebukaeran, mientras dure la guerra, gerrari buruz, Miguel de Unamunoren pertsonaia Karra Alejaldeke egiten du, Eduard Fernández Begai hartzen da, niri Amenabar asko gustatzen zaizelan zuzentzen duen, eta gero musika bai berak egiten du, gidoia, bueno, da pixka bat, danetarik egiten du. Polifazetiko. Bai, ez da? Ez que, zuzendu, gidoia egin, musika egin, danetarik egiten du, eta gainera, beti ematen dio, ez dakit, iristen zait oso hunkigarria egiten duela beti normalean, txura ona dauka, pelikulak. Karra Alejalde, Miguel de Unamunona egiten, ez dakit ikusiko dugu, nahi baduzu guazen ikustera, trailerra. ¡Atención! Hoy, 19 de julio de 1936, queda declarado el estado de guerra en Salamanca y con ayuda de Dios, en toda España. He aquí al escritor más grande de España, don Miguel de Unamuno. Yo no he traicionado a la República me ha traicionado a mí. A estos alemanes hay que seguir exprimiéndolos, como limones. Hay 1000 hombres muertos ahí dentro. La guerra durará años. Para limpiar esto hace falta años. ¿Yo qué puedo hacer? Tienes que denunciar esta masacre al mundo. Yo no voy a pasar a la historia como un Judas. España necesita héroes. ¡Viva la muerte! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. Hoy podría ser el día más importante de mi vida. Baje usted a la tierra de una vez. Que esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha, odio y resentimiento. Ustedes los intelectuales me hacen mucha gracia. Siempre intentando cambiar el mundo. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis porque para convencer hay que persuadir. ¡España! 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 Este es el templo de la inteligencia. ¡Mi templo! Eta, bueno, gero daukagu Premio Donostia Penelope Cruzeri emango diote, Donald Sutherland, Costa Gabras, Penelope Cruz bere pelikula Olivera Sayaseko egin duena bai emango dute, Neil Jordan da epaimahaieko lehendakaria, hor bai Barbara Leni dago eta beste asko, eta Belodromoan Letizia Doleraen egin duen telesaia 8 kapitulukoa bai emango dute bertan, eta La trinchera infinita bai Moriartyna, ez? Bai hor egongo da zinemaldian, eta gero beste aktore, beste aktore eta aktriz egongo dira, Javier Bardem, Sam Neill, Tita Casta, Ricardo Darín, Gael García, Kristen Stewart, Tim Roth, pila bat pasatuko dira zinemalditik. Orduan, jendeak, hor zehar nahi badu, joan pixka bat ikustera, aukera gertuan daukagu, zinemaldia datorriata. Prest egon behar gara. Hori da bai. Orduan, aukera asko daukazu, batik gustatu zaizu horrela pelikularen bat zuri? Igual Sordorena, Sordorena, ez da? Bai. Bildu zait igual pentsatzea, nola jokatzen duen soinuarekin, irudiarekin ere. Bai, ez? Eta niri adibidez, Palestinako gaia hori bai irizti zait, eta fibrosis kistikoarena bai, aukera asko daukago bentsat, eta gero jendeak nahi badu zinemaldira joan, bai, ez? Eta beste lan zaina egon hemen, egongo dira bai eta laster etorriko dirata. Bai. Horrek dira, gaurko estreinaldiak eta datozenak. Arantza, mi esker estreinaldi buruz egiteagatik, espero dugu jendea ere
atento egotea estrenaldiak ea noiz etorriko diren, eta, bueno, zinemaldia hortxe dago, ea sarrerari gelditzen den edo joteko aukera. Bai, segituan amaitzen dira, eske 15ean azten dira, irailaren 15ean azten dira saltzen, eta ja, segiduan bonoak azten dira, bueno, adi egon behar gara, pixka bat harin espabilatzeko. Bai, ikusiko dugu. Oso ondo, ba bueno, horren arte. Berdin. Agur.